Ćao svima, danas ćemo malo pričamo o novom izgledu za YouTube kanal, verovatno ste navikli na promene koje se dešavaju svakih par meseci na YouTube i to naravno ne mora značiti da nam se sviđa, ali ko nas pita za mišljenje, YouTube, to je Google sigurno ne. Ova promena je vezana samo za vaš kanal, verovatno neki od vas već ovo znaju, jer pre nešto više od mesec dana su se pojavili kanali sa ovim izgledom. Naravno, popularni YouTube kanali su prvi dobili novi izgled kako bi nam predstavili taj izgled i kako bi nam rekli kako je to odlično. Pa da malo pređemo na novi izgled, da vidimo šta je to novo. Neću nešto opširno pričati što se tiče podešavanja, nego samo ukratko izgledu. Na vrhu možete primetiti baner i avatar preko banera. Malo podsjeća na Facebook, ali nema veze, idemo dalje. Mada verovatno prvo što vam zapadne za oko je da nema pozadine, to jest one slike koje ste mogli uploadovati što vas je izdvajala od svih ostalih kanala, naravno sem sadržaja i to jest vaših videa, zato vam služi sada baner koji naravno sada svaki korisnik može da ima, bio on partner ili ne. Možda nešto smisle što će partnera izdvajati od ostalih korisnika u buduće. Da se malo podsjetimo kako izgleda slika, to jest još uvijek pozadina na YouTube kanalu. Znači ovako nekako je izgledala moja stara pozadina i da pogledamo kako partner ima pozadinu. Evo za primjer Ben Stories. Ako ne znate ko su, pogledajte njihov kanal i svidjet će vam se. Kao što vidite, partneri su imali ovaj baner na vrhu na kojem se nalaze Nikola i Sale i tu ste mogli da linkujete određene delove slike, ali eto, nažalost, ta opcija je ukinuta. Znači, od Ben Stories link će se nalaziti ispod videa u opisu, ako želite da ih pogledate. I naravno, znači, za te linkove još uvijek ćete moći dodati na baner, ali ne onako kako ste mogli. Idemo dalje, odmah ispod banera se nalazi video trailer, to je video u kojem biste trebali ukratko da objasnite, to jest opišete svoj kanal na najbolji način i taj video automatski se pušta kada vaš kanal posjeti osoba koja nije vaš subscriber, to jest pretplatnik, to znači da nema više onog istaknutog video snimka na kanalu. Zatim ispod trailera nalaze se vaši video snimci, popularni video snimci, playliste, snimci koje ste lajkovali i tako dalje i možete da ih sortirate horizontalno ili vertikalno. Desno su istaknuti kanali koje sami postavljate sa malom drugačijom opcijom koju možete da uključite shuffle i onda će ti kanali da se mešaju tako da svako od njih ima iste šanse da bude prikazan jer izgleda maksimum je 6 kanala. Ispod toga se nalaze srodni kanali koje YouTube sam postavlja na osnovu vaših pregleda jer nema šanse da je moj sadržaj sličan kao Smosh, ali to znači srodni kanali. Najveća promena po meni je što su napravili prilagodljivu širinu banera i kanala. Ovo su napravili zbog ostalih uređaja pomoću koji možete gledati video snimke na YouTube, mobilni telefoni, tableti i TV. Naravno i ova promena je zahvatila i računare. Ovo vam je jedan PSD file za koji ću vam ostaviti download link. To su smernice kako da napravite baner za vaš YouTube kanal. To sad nećemo da pokazujemo. U nekom drugom videu će biti tutorial. Kao što vidite, ovaj deo će biti prikazan na svim uređajima, sljedeći deo će biti vidljiv na tablet, zatim maksimalna širina je 2120 piksela i do te mere je širina prilagodljiva. Također i za TV sem male razlike u visini, to je malo veće. Da vam pokažem primjer sa mojim banerom. Ovdje se vidite kao što sam već objasnio, a za TV ako želite možete postaviti visinu od 1192 piksela i to će nešto ovako da izgleda. I gledajte da negdje ovdje ostavite mjesto za avatar kako vam ne bi prekrio sadržaj na baneru i da vam pokažem za kraj kako se baner ponaša tokom promjene rezolucije. Kao što vidite kako menjate rezoluciju, mada ja u ovom slučaju koristim zoom, avatar nije deo banera i ne ostaje na istom mjestu što mi se ne sviđa. Dobijate veću preglednost i banera, odnosno do 2120 piksela i to je to. Ako želite promijeniti vaš izgled YouTube kanala, posjetite link youtube.com/one-channel i na dnu stranice kliknite na Get Started, iako će svi kanali uskoro biti prebačeni na ovaj izgled jer je još u testnoj fazi. U komentarima pišite o novom izgledu YouTube kanala i da li vam se sviđa ili ne, šta biste vi promijenili ili dodali na vaš kanal ako sam nešto važno preskočio ili šta god vam padne na pamet i to je to. Ćao, čao!